au tornonga nongo tomanda mo wikinda waki ni andra vinaka kam vinaka mai na mataka ni Sigatabu ndai kuna na wasini kalu na Roma wasi chin kaono wasi lima Roma wasi chin kalima rusata lima kinono bango rabawalangi. Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded towards one another according to Christ Jesus, that you may be one mind and one mouth, glorifying the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Natikina lakalaka yao be kida ba kina and atrani Sigatabu and I didn't want to know Jesus Christ. Kenda andundua ndamberawa na mataka ni sinandai na platform gona Zoom au kida ba kina andundua kawaki kimdona vitamani mai kimro within my Nottingham mata tamay Rachel my Newcastle o Knowles my Gloucester pati kay tamay Lucille o kida ba kita may talaga ito o kida ba kimdona na naman turang Jesus Christ. O sunod tara mo kinda ba ka na makamatanggal mo sin kaluchu weekend to ano matakanday mata lumalay kita ba kimni talaga na matakanday tutugo wakaw ta ko lumalay rochki mami na viva ko nga ta kinini mo Bula ko ship ko nga ta kimni talaga na be ka tu na kana klo kinini Bula na kena kuni chigo wudi chigo ndo ndawi ene uchuchi au tortanga ngo walilinga na osini weekend ba ke matar ko ko ngai rukum garach ko mai ana ba talanga na pilo ngataki na weekend ba ki matakan singa mainti ko ndo no osini weekend ba ki lekala ka ta ko buka sawa ya ke karangan tu tekbu kere metodo so mas manda turanga chisu na ni mem kolona ke me ko malai Wewe vinaka turanga ni ratalin kimainda bena unisarau ana mataka ni Sigatabu ndai turanga bikin ronga ana beka oni borota na mana bokolo malai ni kakana ana mataka ndai turanga me lutu mai ana numni tebeli turanga bikin na bakini kina no unisi wale utalanga no bulle matagali marama na mai osena numni tuku beki mamino kalo ina buki ko ni lute ko turanga mena rondo no ando momni kame nduro ko enda kuni ko ta moni boso ikyo mangu kem tamata bulun ru ka tamata paling balawa subhana ni serau kem ker tan ngana mataka enda tamam le busata ni malumu isil sabai ki wa min ni rasus kau kat ki mam tal me kem kasab subhana ni serau kem ge mas tan donada kem suta kan ju ni kuchisu mi soro ka ba kumbula njene na sosial kem ni mata Nakabaliw Sara. Nakabaliw mata na os ni bikin tabaki. Tauti ko na ukundararamba na matak ni kuwa. Wabin binakatiko wana kalo. Na nona laloma ke na nona biba kalo nga kitaki. Umbera ni tosasarti ko to mandawanda mo ko tu sipikim do ni umbera tiko na singalew ni kuwa sina matak ni kuwa. Do yal nakasar ni do tinggo mion do pusutia ni do warakeo na matak ni kuwa. Yung retang akin wan kalum na pusutia wen ber ni una wasya ni tuku. Itatikin nito na bitingomi na matalalom kasatang akin na nungu kire wan kalum na pusutia. Ena nungu berti ko ni may bito man bat kikim do na matak ni kuwa. Ni bernito so nganda satal mo baritak nung babin pinakawan kalo sari binaka na bi baklong at attack sari busi binana na
nanon itu nanon Bula. Tuban din taka ni raw nito maindo ba tata. Bakang sekilati ko ni to siningon na raw na yan raw mataka iya. Indoro ni do bata meto may vitamai ni na matak ni ko. Oba vinaka wan klo ke nanon bibu ko ngeti ni nona ala tamu. Meron nito maindo bata. O ni takatiko nirna ronga do ira nang kay wasetal tinga na itukutuku and to we waseting may kina we bagrutak to ko lomalangi mententu bimbulang wali kina o ni takatiko nanon veli takini non al tambe na kan bi baklonga texar weekend na weekend na ronga do tiko ni bera ni toso tomando ngandra mo barita kram nakanga undo barita tiko itutuku o ni be kadibi kinolo malangi sila bindu si makitikin na mendarang ni be bakan reti tikin be bakan reti tikin kila ni bakaya butiko ina ni voltambo ko sandu barita tikibikim do tiko ina desoleka mandra mawili katal bikim do na kikinaya matay ni desoleka na wasilima Nawilikani na tikina matay ni desoleka na wasilima Kinay dua me tabo na kinay tol. Kahit ko bango. Iya sa sengani ang me bola bikin do na biokani me tukuna na bingona kay na biyambaki. Nindo sa kilandi ni sarap katikim do ninalako may nasingan ni turanga me bakanan daw mutako ay nampon. Nirna kaya tiko sa may bakadengo katiko vinaka enangayado may bakinda dala veira na rusa. Mebakana e luma wane leo sambukete. Arna senga ni rota ni rapa. Tapos mabalangi yung tagtiko kaya na peace and safety. Doon na rin yung tagtiko kaya na po sa peace and safety. Nitikin na ituloy. For when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Bunga talaga na bunua, and ayal ni prophesy, Mrs. White, pagkati kikoya, kahit ko na kasama ni present truth, the present truth is not a peace and safety message. We are comfortable where we are. In other words, being a baptized member, I know Sigatabu na vinaka no vakadora se onoroni na mutuni sa donu tu na vikake. La to sa rede tiko mai na vitu to visi mai takati ko mai na matay ni ngona. Ito ko tiko mai na matay ni ngona to al basika kinanono ni tu na kalo mera ni to mai ve botay takati ko ni tu ni present truth. Rede ting mai kina ni yalo ni bunua. Kaya kang waktu telisol nga naman doon nanan. Na bunua enda tu mai kina. Na bunua enda sa tiko kina. Kaya na bunua kani Volatabu enda wili kina. Whether we like it or not, we are part of the Laodicean generation. We're living in the last church. Gayong beauty sa ating nga may nakalaw na itutuku. Vengan iti kaya itambang na indang bulati kina. Eto bandindin at taksarti nga na singa yan tundua. I believe that is why we need to keep on wakening each other up with this message. Perlingat ni ngona and be relax kina ban the rongolinga men sa wele. O kaya wabu ki politia me kakani Volatabu e bakana leone baksanga ngar ko sini mode.
Balatan to sa kilab na kana kahit ko na ni Volatabu. Bakit kilawa si tinkarua kilaw ko ya nisa leka na no. So we may be already we may be sleeping already no puna so we can do na reda no puna Pastor John lamang keng na mother Saudi kahit ko na ultang tiko sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy. Kanto ngi bare do reda lestal ni tuktuka. O talitang na kena bakasam baleta. We are sleeping with the enemy. Kaya kanda mo dito kena enemy. Should we be sleeping? Kaya kanda Bula but should we be sleeping? No. That is why we will kahit ikon dona busoti kina dona dingoma kina ni tuku to na biwa sa itakati ko sini tuku ni peace and safety do yalbunakin. Balata me bakanga na kau sa barita tiko. Movement, this movement is not a church militant, it's a church triumphant. Kinmambale sin may kumukumu ni wele, military wele, e kumukumu ni turanga marama yalanganga e andritiko e bakarotiko nana makitiko baleta na daba me bakana kaitiko nanitiki nango. The Lord shall come as a thief. The Lord shall come as a thief in the night. Come as a thief in the night. Tua nabunua tua era tiki na tu we will say takni tuku na mata sao tiki kando bakasamtaka. Tua yada tiko na bakasama. Tua may tarawal nga na bakasama ni darkness. Do bakas do na numatiko ya. Ento ang dambol tinga na bakasama ni darkness. Yawa bakasam taksarwa nalaman ni matao may tam taltiko ng point. O bakasam tati kung baleta ni wabarita ko bikim do na matao sawati na rebo tu aray do Mrs. White membaleta na iceberg. Iya o no ngan rebo mo sa bikim do na bakasam ya. Baleta na punang go. Dos ito o sa barita ti man bituk to nandurong wala. Tuk ni bibagan rati. Au na siyang nito ko na nga bikim do na tuk membaleta na non da everything is okay. Do na ronga ni tuku etarana non tambula etarata nga na loma ni lotu na bunuka kinam tarana loma ni lotu baleta merani bakan rati kendi ko me bakanga na bakasama tu sare na tebor sa bakaduruma mai sona bika en na loma ni lotu ke bakan da siyang ni torno na menda tutu bakati ko na dina. That is what bakanga to resti ko may nayale ni kamembletir to leoletin. Ni tutu bakiti ko ken mambale na vau ni dina na vau ni non retu dina ndonu me trim tactico mbete me laundry bina ya ken trim tactico ya ni ken lure tiko ni ngona ni tutur no ni mintu ture na bos ni kuluto na ridikina na pagamatata na bika so na bika na pagambasi ka tekti ko merani tu bakilati kin ni ngona tu bulati na isang ni ngona dine nganwe ndo na dingo makina ni ko to na reda sa na bibaka samu be kanga tu dina to ndambi tik mai ni urutang rambe lew ni kama baleta ne leoletin to na vakikel se to bi kikel so mga batito bi na punwa ni bika me baleta na darkness na butumbuto ken na Daka na wuni dame bakaduruma mai na loma ni lotu sona bi bakasam sona bi bakubuli ninda reda bati kina rarama ni rarama lewu kina rarama lilai Volatabu kina yalna profesai and na reda wotu tu ni vakam basi kutektu se vakabutu ibinak mbote ni doktor tingna bakasama ubosti kina ya dona dingoma kina tona reda na bakasama to reda wala ngana kawa ubosti kina na mata sawati. Napunua to ami putikin to las talangay na quotation mo. Turiditi ko na
Nana ni kamembaleta na the working is plainly revealed. We posting going to kamembaleta na darkness ko to ready maya na mata south. The working is plainly revealed by the rapidly increasing darkness and the multitudinous errors, heresies, and delusions of these last days. Not only is Satan leading the world captive, but his deceptions are leavening the professed churches of our Lord Jesus Christ. Is not only leading the world captive, but his deceptions are leavening the professed churches of our Lord Jesus Christ. The great apostasy will develop into darkness deep as midnight, impenetrable as sackcloth of hair. Only may tiniti ko na doon na quotation to already tiko na mata saoti tiko na Bible commentary volume 4. Katiko the mingling of churchcraft and statecraft is represented by the iron and clay. Kenda na tiko na ba ni mataka ironic in the tete. Ia waktakarkarta kana kian na waki na churchcraft and wuli churchcraft kay na statecraft is represented by the union by the iron and clay. This union is weakening all the power of the churches. O angay kay tiko pango to ready tiko nang bunwa sa ulu tikina na the rhythm na kanang hunong ko. The rhythm tiko na buno sa na ulu kina na nonda burubura. Ni sali durumay na kamembaleta na COVID. Hindi no kanya natatango maki. Ano ba kasama ni natatango maki? Yan talaga sa kanangalala ni nonda daw tiko baksongo ni bata. Sa tiko bu tasongo to kumay. Yan to sayani. Yan radaksara. Yan may bakanga na bakasama to really ting may nakait ko na Volatabu. Sana levo may sana buto to samba na burubura. Na zuru may na bibabuli kay na bibaka na bibabuli ba kay lasuk kay na bika bibaka dalay. O vinaka kinabuan kalo nin dolaba tiko na kalungata siliti weekend na kalungata. Dolaba tiko weekenda na bata-bata ni bi sinangon salwango meron ninda may bibakat kateki. Bibararam tekin. Onang ko tikendo to in yung tuktuko wari tiko na mata saut in berea. Onang anda mitore de roni tikina. Tiko na chermaya. Chermaya na wasirwa tikina tin katol. Chermaya na wasirwa kine tin katol. Usinibita na sa yung anda mami tutore da bata. Tapos tiko na talay ni kalo non posti ko na non tamate ng unaya iya sang ni mandra na bos ni kalo nang tampang ona daba tomiki na ingani titunga bitkitan den dombulit tiko ng unong. Ron tiki nung anda men ton wili kami na was ni bolong wa tiko na tiki na tin katol ngor ngilande sombutal na tiki na tin kawal ren na kay tiko na tiki na tin katol. Ni sarua na ka da ersada ni sarua na ka da ersada ka ba ko ira na long tamat na da vea matai ersam biutiao na mati ni waimbula ni karua karsata menon na ikeli ni wai da kasada ba lu tiko nga
For my people have committed two evils. One, they have forsaken me, the fountain of living waters. Two, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. And kona matini na matini wa Bula. And then really ngoli ako, ito na kinala na Israel. Sasulia na kaluvira na lewa na ipagaro na kamera pa kay Thor meronira. Mero wala katikina taray na kikina non rambula ni biyokani kutikikwa. Irangay wala nda kwetungo. Tanda na matandra meray wa boki na bi matintu taliso. Rega ni baraw ni non sokalo. Rega ni baraw ni non rambula. Era na numay rasang binakadakia. Biyutungo. Rega na kahit kung di ko ike. Kaya ba lomi kina na tini ni kikina. Cisterns, broken cisterns that can hold no water. And tikinitin kawalu. Diba kaya tarong tikunataro. Yung go, adaba minno mo biala ko kinakichipita. Mangunu ba na way ni siyori. Se daba minno mo biala ko ki Assyria. Mangunu ba na way ni udiway. Oh, nabarita ko bikem ni nabika ko baleta. Awas nanguna hindi kita kinanakalaw na movement go. Yochi manitin ko tawayabu may na 1846. Lumay na 1844 yan sa may yado na sa sinlis may naturang may kakaliba kaya William Miller. Walilay sang nindya may nangunayar to ni kumkum korto ti korto botiko. Ang kay nanonrato loman din na kinanonrato tangida lesuan kalau gait manitaw yabu may kinana movement go. Yan itaw yabu may na movement go. Isaliya ba tamay na kalau kena tutuku. Kena soli. Mepkanga entot nabang din tao tiko. Isoli ni yal ni profesay. Kaya baka yung tek ni Lore bat, baka yung tek bat kena Volatabu. Baka butuya, baka matatatawikin na nakaya, mambalata na posok. Ya, ito narita kina na itutuko ko wabarita ka kina na mata sauti. Mambalata na Landilyo. Mambalata na itutuko yan ni Oh, ano mo skip tak na quotation ko yan to sa unawili ka talma to. May evangelism. Those who follow their own mind and walk in their own way will form crooked characters. We got to be sekiti kumikin ng membaleta na nonrato wawa na maramaya. Ito na numiti korto ni siyang nipagtawan ni na wayway yan na laman ito. Pagtakarkarti ko na kyan na form ta kina character. Pana character ko endondon me nagtakalak ni altambu me tarida ki kina na nonrato Bula. Yeah. Vain doctrines and subtle sentiments. Vain doctrines and subtle sentiments will be introduced with plausible presentations to deceive, if possible, the very elect. I have your opinion that is held or expressed and the sentiments. Are church members building upon the rock? The storm is coming. And storm go na darkness ko already tingo. The storm is coming. The storm that will try every man's faith of what sort it is.
e matanggali yabu bagadaba e tartiki na balea. Yabu batu se yabu nuku. Non retu tos me kangarto na maramongo. Tos tunga beletangani rorong ni tatamosmos ni tunga tos lebu. Go with the flow, or faith is founded on the word of God. Believers must now be firmly rooted in Christ, or else they will be led astray by some phase, by some phase of error. Let your faith be substantiated. Let your faith be substantiated by the word of God. Let your faith be substantiated by the word of God. Okay. Grasp firmly the living testimony of truth. The living testimony of truth ngo kimdono kang ni Volatabu. Pelatan ni mebakanga na pakasama turi de maya ni Vol nature maya. Matini wa Bula. Nya chisu bakate kwatu kuna ayaw naman rin Bula. I am the bread of life. Kinbambale. If nito ko ni kenal ni prophesy the living testimony of truth. Kinbambale. Naposanga ni kalo bakati kwa. Have faith in Christ as a personal savior. What's Nicolo? Having faith in Christ, word and experience. The word of God in experience. He has been and ever will be a rock of ages. The testimony of the Spirit of God is true. Change not your faith for any face, like face of doctrine. However, pleasing it may appear, that will seduce the soul. Okay, I'm gonna then don't already new circle tapi ko may naposa na face. Plani tutungo sa baruta ka na bidinam baksaut inung ya na kaya wasiti ko na itutuko ni rede talanga may na dona ka nga mo barita ko. Dili na to talmengo na COVID and the bakila ni dua tale na face ni ngona. Dua tale na new face ni tampang na sa salak drumongo. Ya kaya wambo kina ni nga ni temi was tale weekend na bakasama ilo seti ko na seti ko na panda ni tutuko. Dorede ko na kama baleta na iceberg o barita ti na mata sauti. Kaya na ti ko naron ni luray. Dual tonga na kalila iti ko idaki. Iya ko sang niluray ko iti ko rukuna. Below the surface. Go na kay redo ko na tandrayas na ributia. One night, a scene was clearly presented before me. A vessel was upon the waters in a heavy fog. Suddenly, the lookout cried, "Iceberg just ahead." There, towering high above the ship, was a gigantic iceberg. An authoritative voice cried out, "Meet it." There was not a moment's hesitation. It was a time for instant action. The engineer put on full steam, and the man at the wheel steered the ship straight into the iceberg. With a crash, she struck the ice. There was a fearful shock, and the iceberg broke into many pieces, falling with a noise like thunder to the deck. The passengers were violently shaken by the force of the collisions, but no lives were lost. The vessel was injured. The vessel was injured, but not beyond repair. She rebounded from the contact,
trembling from stem to stem, like a living creature. Then she moved forward on her way. Gay na kene kurni baka sa mga ko abaritati ko na doon ay wala ngunan doon makana nguna ya. And then ko na living temple. Abala doon na puniway and punuay rong lim saranding te ko na kalo and doon ay tutuk. Ka ambasik ken mikin na bakasama ni kami balatan na sanitarium. Ko tiki ni movement ko. Ya kanirarawa ni siyangan ni yalmal malumu si talay raw ko ay napika ang andre mo pa nakalume pa kay Thor. Yang ibulaw ko na ipulang. I am instructed to speak plainly. Meet it is the word spoken to me. Meet it firmly and without delay. Ay nanon po sti ko membaleta nakaya na kinabulay na ipulang ko ay nanguna ya. Abulay Dr. Kellogg. But it is not to be met by outtaking our working force from the field to investigate doctrines and points of difference. We have no such investigation to make. In the book, Living Temple, there is presented the alpha of deadly heresies. Although was tiko na mata sa atin na nung watu kung tinga ba na napakasama ni kami balet na kaya tiko ni Mickey na alpha. Okay? The omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Or gore na yala kay Dr. Kellogg ang bititing abagdada may nakae. Walang ngo, wala ko tukuniti ko kin na bakasama ni na Ronica na kinalakalaka, mysticism bakasama ni kakeda nga Bula and the running garabo. Ken mambale unikaw running garabo na unikaw senikaw ko ten may kina na bakasama ni wangananu wikoya nandaw ni Buli. Sabang uli nga kina na yalo ni Sokalo sa na yalo ni Bengarabi yalo ni Sokalo wana ka wir na kambuli. Wambot en kena bakasama laklak nga roni summarize ta kina bakasama ti ko ni bolongo. Yeah. If we book the list sara nanguna but ni singiti ko butik may naluto. If we book the list sara ya pakrita kinabuan na panda na bakasama ko. Meron ni bulaki na naitutuk ko ya. Iyang ko nakanganda mo Korea na nung baritakan baleta. To wasiti ko na bakasama ni kami baleta na heresies na doctrines na tutuk ni ka we book the lie and na zurumay na lumilutungan na bakasama ng damit dambikin. We need not the mysticism that is in this book. Those who entertain these sophistries will soon find themselves in a position where the enemy can talk with them and lead them away from God. Ano na po sa mysticism? Highlight siya umbititi ko na different color na mysticism. Yan, baleta. Bakaiti ko kinano po sa mystic, and duatani, matalia. It is represented to me that the writer of this book is on a false track. He has lost sight of the distinguishing truths for this time. He knows not whither his steps are tending. The track of truth lies close. The track of truth lies close beside the track of error. And both tracks may seem to be one to minds which are not worked by the Holy Spirit. So the mandi kaya na bakasama to we sa kiti ko may kina na bang nanani kami baleta na kaya na bakatawaniti ko na sangga ni wawa ni nuna erto wawa ti ko kinorto na marama lewtini and then do numerto dagdagtiko na norto kiretiko and tiko tambo niloloma na wayway meron ni bagabuya na yalo bagararamatak na bagatuloa kina bakasama meron ni rey da kina na kena na vei wala kati
Vei bola kati na ngon sala nindina kay nalas. Vei kambi bola kasa. Pongo kana kay ibang madal tiko iya. En don me non ratu. Bakasama non ratu ray or to na maramale tinia. Eroni kaya kutumi bola ka weekend weekend. En don me non di baroni mbule na ngono ngo non di kiretik na altam me kekenda. Meroni darida kina Bagararamtek, kanga na ilum ni mata ya ngan rebiti ko kenda len lut may letisia. Meron ni bagararamtek kina na rai na non rai kina non bagnanan men the rave kina nanduin hindi na kinalas. Bleta kaya kasyanga. Rede na kin tinin ni sentence ngo. And both tracks may seem to be one to minds which are not worked by the Holy Spirit. And that is not something we are not familiar with. Bala tau bang bauta kemdo sa narongoda kyo tu kuna bi kemdo au sa narongoda ni tu kun talnga bi au o sinda naka da da bakang bauta tabat tingan do ni voltam da bakang bauta tabat tingan do na kalo o bambo do sa narongoda na po pakasama ya o bambo te kemdo sa narongoda ena non da bi maluai bati ke irna wakanda na lotu ba karisto bagararamba iya kasamtatiko dua tani na ibang vuli tu kunike ena pakasama ni kama baleta na yabu imbita tumay na kalom na nona bosa and which therefore are not quick to discern difference between truth and error. Living Temple, Living Temple contains the alpha of these theories. I knew that the omega would follow in a little while. And I tremble for our people. Errere. But is a rau kwa non barita karau buana kalo. Omega elebu dhake enan dua tani dhake ena roni kokua dhake mena alpha. Ro mbita kino roni kokua dhake ya na bune na rere kino kwa bos kino tukun kini kena noni tuktuku. I trembled for our people. I knew that I must warn our brethren and sisters not to enter into controversy of the presence of the personality of God. It was the personality of God. Yung umbita ni tubungongo na quotation level, yung sa waswasya, meron ito reda in point forms na kena summary ni kay beauty ko na alpha. Baka matatag may kina ni tuktuku ni kay o loniti ko ni tuktuku ya ni alpha. Sena bakasama ni bibagdala yung basi kamay ko bakto kay may alpha. Matay alpha ngo. Kono kaloray may baleta. It would lead astray the minds of those who are not thoroughly established in the foundational principles of present truth. Donareve kinakumdana kango. Nandito we will say takati kumay na itugtug ni kamay baleta na present truth. To areda kanto ko kasam tak na quotation to reda ni atur ati ko ni tikobango ruana kaya na bagay thora na present truth. It will what? Sanctify the flock. Do ba kasam taka? It will sanctify the flock. It will unite the flock. That is what the messages of the present truth is all about. Investigative judgment, the sanctuary message, Christ our righteousness, later rain, revival and reformation, all these. And then don't me pakaya butakikina sa bakande takikina. And nondam Bula. And then revamenta the na matin tunakalo. Kahit kunti ko ike. Kaya na bakay na alpha ngo. It would lead astray the minds of those who are not thoroughly established, the foundational principles of the present truth. Kanikarua, it would undermine the fundamentals of our faith. Kan balea, laktal meron ni kabang wakento kilanay bola ni kahit iko'y
the fundamental beliefs. Na yabu ni non lotu na fundamental beliefs. We rusa kawal todo kono non the fundamental beliefs. Tikukina na kame baleta na wasni kalo, tikukina kame baleta na tolu bakalo, tikukina na kame baleta na yala tambu, na takadak ni yala tambu, tikina papteiso, tikina Sigatabu, tikukina na valni soro. Tornongo naman daw bandi kabalista. Kalau wal nga tikin to, tornongo naman to bandi kabalista na bayabu mo. Turun kilaki na nayabu to tikin. Batiti ko sa nabiyabu, kinono kang wasang nindo mambo tiketi ko na lotu ba Kristo. Tukila, dandu ikina, Sigatabu. Awa sa barita ko bikin daw na kami balatan wal ni sor, sinisilian itugtug ni ka, itugtug ni wal ni sor, makati ko silian na kalo in the movement go. Sindo tali bomboy. And then di na wasa kati ko kendo to ngay bulida. Ito ngay reda, dam na buna. To bulida. So, century message. Kaya indo na yabu kendo dundukin. Kami baleta na Sigatabu, ya indo na yabu dundukin. Kami baleta na spirit of the dead. Go in Donayabu and then doing kina, but Donaka yang barita kundon weekend to. And do tarana lomang new reda we ran to view tuk zaki and non resalang in do na wakanda. Mengate kuntu. Heaven is gain another angel. The turtin bakasamesa. Na salah kundi ni lomang na wakanda sa mati ya. Ana ko sa kongo ko nakati kuno ibi be tukuna nangate be may nawero iten wala senga ni mate kan mamba lembula na yalo ni mate na ubi ba dalaya hindi tu may nawero iten tratu may natambangaw ng go medo mingo ledo weekend mingo esa rombot ti ko na lotu ba Kristo bagraram kanraw strike da sartal nga may da samay turtukin na nabakasama ya. Ni postingo ira ko rambita da ni tutu kaos ni postingo ira ti kon mata ko botaliso o postingo weekend and the tiko ni kumkumo ko and don men pag hindi tektu baka yabu tikitu and ay wuling din ani was ni kalo yeah and the baka si say we have been misled and ay wuli bakilas kung what to be baka hindi tektikin to be baka hindi tikin o ni tak ni nito na ito na piwasitak ang sinikaya ngo mo dito ninda vital no bakati kikenda eno ngo ninda mas ninda vital no da vi patay ta kanararamo ngo baleta merani wir chatalanga na luben merkila o bakasamtat kun only bakasam dona ngo na lakmen luben ko gato ko na bangko sing kalasiruan pala ti ko na I told my friend but ni may ko na biyo ko ni salang na pop. Ito ko na pop is going to have bata ko kwa ko na wala ni sa ni na pop is nila ko lumalay. The pop is in the grave. Ang iba madaltang vinaka ko ya. Meron ni kila meron ni madalta kay nangon sal mi kila kina meron ni kuni bara te kinono friend ye baka madalta kay nangon sal meron ni ruweding gomitakin. Dan malati ko na bakang bauta, iya ko yan siyang ni bakang bauta. Ko yan sinkilan, beto ko sinkilan ni Volatabu. Iya, paano ko natukon kina, kawal si minda bitan lo, takan tabi Okosita ko, alam belat kayo kasya, merkila na lo ben, dali sinindo ay mati, sinila ko ilo malay. Bagdalaki na naitabi ko baka iduritingo may ilo malay. Kendo salang sala ko ro ilo malay, kinmabal, sa sindo na kinang ng Bula sabay may ilo malay. Ano baleta nindo yo kenda me kanga det na bakasama ni kame baleta e baleta iya ya na no bi batalay ni tebor iya tostal o seti ngaya na bi ya bu ko hindondo no menda kila ni ndu kin na me no bi mat bakam bauta taleso
it would undermine the fundamentals of our faith. It is the teaching and doctrine of the devils. Go and na banda na alpha. The scripture, when used to substantiate doctrine set forth, is what? Scripture misapplied. Betul vinaka. Ito makasama. Kaya dito may na blueprint, may na rukan na may nakakitanganggo. In salila kumay, to kila vinaka, natikina na may bakayabukina na kami baleta na kaya na bakayang tek na kakanatoso sa masangan na kunaw sa bakotyo iti na kawiltay. Sa tarbi kaya na may nakan. Kalawis sang nibisaw. Induto nga. Alila kumay kinabakasama ni kami baleta na scripture misapplied. Ila kumay na kami baleta na the spiritistic. So the spiritistic theories regarding the personality of God followed to their logical conclusion, sweep away the whole Christian economy. They make of no effect the truth of heavenly origin and rob the people of God of their past experience, giving them instead a false science. Ano giba matatawikem ni nanong gunabarita ka sa example ni Wika and the Bibisectikian ko. The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church, whether was what I'm doing why in the remnant church. The principles of truth which God in his wisdom has given to the remnant church, would be discarded. Sini au nui takakin din daw dingo man be ka wagrita ka sang ni nung boss ngo menal ni prophesy ken balbale don rede sona bi ka en bi saw en lom ni lotu sang ni ken balbale isa dana lotu numati ko na non bi baklo ngata taki nakalo en ndrondo tinga en non lotu non movement non ay tuk nga ni bi ka na bagdrumi mai en rawani na may bi baksisay yan no ni nakalo sa pampasi kita kita umanda me kangat una rediti kono pos tu pata lebi raw me rutumbu pataruro me do nga ngoni tatamsu ena baktaran kalo me zurmai sono biba kasam sono biba vuli me raw ni ya dokina na bi kuretaki. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Sono iba kasama ngo kim dona kangu saya tunungon ni ko na lomi lotu samba sikiti na or do reda na bakasama ngo kaya reda na kaya memberlet na GCI ya na bidu na bakasauti ya esan dona ngone palabu sangay ting may kina na bakasama ni kaya memberleta na women's ordination isa turatu may na noni na kinikalo le do may ngono ngo kangatu san kila Obambotin so we can do san kilati ko na bakasama ni kami balata na division na level may daking or ero sabi na katamero vivi may nataunda ko ni World General Conference. Balata ni sa loray ni abungo el dal. Makasama ba ito? E ako sa karating may kinanali prophesy na alpha, na omega, na basi kamay, and a level in a vertex. Books of a new order would be written. O mangarando ni Vola. Mangarando ni Vola ni Daniel and Revelation. Wangangara, na puno kedo wangangara kini sa tuko ni sasang. Sasang ningay tambakitan. O wangangara na Amazon na bibuno kedo ABC sasang kin. Kani kalunga tamiti ko na son buno nandu wangangara tingamoro ni Rida. Na sona biba kasama sona bibola mango pagaya buti kina ni voltambu ro ni buti kina men kilabo ko lefa ni voltambu si kilabo ti tombo na kasama tu ni voltambu erna lora ni sa bola sa simindo na kinra sarsin na tambakitari
Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. It will delude those not willing to heed the warning. The people deceived who would have brought on the Alpha were hypnotized by Satan. The Omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Oh, wambo titikin na no kotarektal may natikin voltam go to sando wili kitiko na vika ebos tikin na buku na vika na tiko may liw to vekla to reles tale na ngono sauti embita to may nakalo na vika saya to may nangon sauti may bobubul vikenda bakal nganga tikenda bakal raw tikenda bakal matu tikenda mendaron ni reda kina na vika na tiko may matan. Basi kita ngame kina na tikinango cherma yana waseono kinetin kaono saka bakango ko choba do tu yana sala kabagrai kataronga ni laklak makau si saive na sala vinaka iyan do lak ngakina do ngai kunekina na bakadhe ni lomundo arsaka kimai mina sanga ni lakukina tu bakrai mekilai na sala ena ruika wisivi mekilani tikuna no kampas. Onesang ni betos tu ngapa vitali. Ito sa kilati ko niti ko na tu kampasi menonto tu indus-indusi. Tu na reda, to nang gaywan din tak, kay ngo na itos-tos makawa, ngo na itos-tos ubong, go, so na bikay, bagaya mo may kina na lot ko. Tau yamu tak may nakalo, nan membaliti, kenda ng bulan ibak tao tayo tiningaw na. Oh, matatabi nagsara ni so na bikango, siya nga ni bagaya mo siya, tau yamu ba tumay kina movement go kinimbal-bale resangan ni bagaraw ni tostos makau resangan ni ando batamay kina nangunisala makau in the red and the window tay takabata and the nangikila ibe imenda muria to red na omega video al sara na kinapakasama. Those who entertain these sophistries will soon find themselves in a position where Satan can talk with them and lead them away from God. The Omega introduces that which is not, but speculation in regard to the personality of God and where his presence is. Going back where his presence is. The Omega will be of a startling one. What's a startling? Causing surprise or fear, say striking, astonishing, matalia, duindui, and botani. So the Omega will be of a startling one. It will result, Omega. It will result in the control of men's minds. It will result in the control of men's minds. It would rob people of their past experience, giving them a false signs. Receiving these theories will undermine the foundations of our faith, especially Christ's ministry in the most holy place and the three angels' message. Dore na puno to sa tikokina, ina pa kasamang ko. Kaya na itukutuk to sa rin may na alpha.
Rei tiko na rei na rei botungo na vanda. Rei do koya ni ana alfa kini tik bunga tiko ni tiko bango. Ni rei do koya na kai tiko mai mure tiko ni tremble e ba kai rere e ririko na lomana. Beleza dava. Rei na punu e daka kina na omega. Vena punu e daka kina. Wakasam. It will result in the control of man's mind. It would rob the people of their past experience. Kila induna quotation e kaiti ko pango should fortify. Me bakante taki na nonda baka sama e na bos nikolo. Ya. Redi na punu e daka kina na omega. E daka ina nonda baka sama. Na ngi bakador. Ninda dingoma na kaina ya tungo. It will undermine the foundations of our faith. Baka usibi na kame baleta na non baka idorotiko na non itabi na non dambete levo may lamalang. Rega no suto ni baka sa mga barita tiwikim do en doon na yabu ko ya hindan doon kina. Na yabu ni kame baleta na balnisoro. Na ituktuk ni balnisoro balet na tabo. Da kilag na tiko na ituktuk ni balnisoro. Kisuwat tiko may lumalangi. Laki baka idorotiko na non ang bingarabi weekend. Ia na kaya rei tiko na vanda e na nona rei tiko na nguna ya. Na vuli ko e zuruma ki mai ko e lako mai e mbasika mai me bakana na omega. Ko ne yoti ni vuli na mbasika mai. E na zuruma mai na mata bakambote ni lotu ba karisto. E zuruma mai na loma ni lotu ni bostingo na loma ni lotu. Na siang nga ni mata bakambote ni lotu ba karisto. E zuruma mai na loma ni lotu. Belat na dabo. Me kauta ni mai na nonra na nanu na le ni lotu. Kena bo. E na nonra bang le tiko ina longi tambusara. Ina nona bingarabi na beti levu. E na bukunda. Doktor ting na pakasama ko stiki lang pasisa. Kandara mo to kuna. Nito kung tiko. Sinmi kandara or ni kabango. And don menda kindadal. Menda kindaba. And don menda kindaba. And don menda yan. That we are living right in it. In the sambulan donia sartua. Nangauna, e dakadak tiko kina, na bunida, balata na pagkasama e bos tiki ng ngonay Volatabu, ron ba yung tak na bos sa endando ba kayong tak po sa tayo bos sa endando ba kayong takatunga ba kararamba nito nito karaniro ni kaya bos sa mga baranda. E visuka na nonda bakasama se visuka na nonda mona vis mona e vagdalay kina na nonda bakasama balata na kahit yung tingnan quotation niya. Merau weekend menda bakasisekina menda bagdalaykina iya ke bakame sangan linda tornanguna menda bakayabu takati ko na nondam bakambauta eno bos ni kalo the rhythm me tarati ko na nonda yabu ena yabu batu na liwa may na dava Nazangi lamba ko bagdava ni tungo ni tingo na lamba eno bos Volatabu bos tiko every wind of doctrine to kila tiko ya every wind of doctrine. Ni nadliwa may na every wind of doctrine. Na batu, na vale, etar, and na yabu batu, and then they will wither the storm. But ni vagayabu be chisu karisto. O kwen ni vagande ni tutu ni vale. Ekila ni vole tutu taki na kaya ni Volatabu
kamambeleti chisu. Bulia mai na bura-bura. Le watu mai na vika ke le ava mai na vi tambangauna. Le ava mai na ngona. Basika mai kina me mai mate. Me mai tuda kitale. Tau vosu virtau na nona tise peli. Baka nganga te kirtau ni na laku mai na dauni bibu ke anga me mai bakal nganga te kirtau. Meron tau bana mate na bingarabi lagi baka da barti ko me lomalangi. Bonde te tiki na baka mbauta pendon melurai me tumbu daki. Ya, na bunua en dan donu men dan dambe tiko kino kenga. Enda kaya ni solibi kenda ni tuktuku. Pa men donu me kadiba kiani buru-buru tozo. Dono redi tiki na nabi kau bos tiki nango. Au sini bos wala nga na nongu rongo ital no taka. Au sa experience taka sartal nga. Ababi ni tulak ko ibiti ni bali tak songgon. Yang itarong tali. Damo na muna sa sinirongo kina na itutukunggo. Ano taro na tarong tikukin. Tarong tiko. Damo na muna sa sinirongo tikin na itutukunggo. Na itutukun don mendabi bakayan rajtikin. Tutukan don mendabi bakayan nga tektikin. Sinikuango na katuri tiko na kasatu ko na rating may nabanda. Na omega na level dake. Na baka nabalata na baka sama. Na sulia na yalo ni besang sanga kaya baka ito sino baka tekiti ko na nantambula na bos ni kalo. And then ano maninda sa nabituktuk and sa batarana kalumiyat. Batarana kalumiyat may meduro may nabituktuk mo. Balata meron ni kurita kikin na nanonta baka mo. Tarati ko na nanonta pa yan ay batu sisa. O natos talanga okila sauci nungkungong. Sauci sartungan nungkungong. Runga mo tinia na baka samungo. Reda na kautuko na tinia. Popular revivals. Go po si tingo na kami baleta na revivals. Popular revivals. Baleta. Popular revivals are too often carried by appeals to the imagination, by exciting the emotions, by gratifying the love for what is new and startling. Converts thus have little desire to listen to Bible truth, little interest in the testimony of the prophets and apostles, which is the Bible itself. Kan bambale ni wiliki may nebultambo may baritik may ni tutuk may nebultambo siyang sabakay sariko kowa. Sabi na nga may darong nga may lang nga may weekend na ital noa. Sa siyang nibinkat ni tutuk may bisa utak na yalo. That is part of nareda ni tuk nakaya naman ni tutuk siya na ibagaraw ni sokalo. Vivang bulmbultaki. En bulan-bulan, balat na laba, Sicilian Malondi. It appeals to the imagination by exciting the emotions, by gratifying the love of what is new and startling. Tali nga, tali na balat ng orto sa murianggo. And evaro ni bakasama the bibisikikin. Ira kani kuringo na kahit ko nanalo prophesy, great controversy, unless a religious service is something of a sensational character, it has no attraction for them. A message which appeals to unimpassioned reason awakens no response. Ang positi ko na pagkasamuha, ba't kanda sambulati ko na itambang na sa siyang ni Viva ka sa sinibotara na bos ni Kalo. Sa sinibotara na bos ni Kalo. Sa sinibotara na bos ni Kalo, may bos sa weekend. Ono kayo, sa uci nunguna. Yung nabarita ka bang wala kani bagrita ka matatasar. Lak-laka. Yun ang dakila.
na ibagarau ni dona ngauna dan da urongo na sere ena nonda bal ni lotu mai viti e ni postingo nonda bal ni lotu ena sere nga mai na boli serle rong vinaka na sere ni beimino ena mandana lotu ina nonda bal ni lotu rong nga miki na kwai nongon wasasang sa lakumay na ipakatang imbalata medava appeal to the emotion isa yabalati na emotion sali control taking na bakasam obositi kongo na raino ni sali lako yabalati sali control taking na bakasama sali na ibuki ni sokalo e bakaidor ni buki ni sokalo ngonda sangai kaya drum yalo tam doktor tingna bakasama bostikin iya yana asa redra tu menabanda nina yado unfortunately kem kanda siningangaro ni andana kuita ki mendaroni bakadruma mai yana lomin lot indana numa yana drumi al tambo it's not yana bakasama ko tukun te bore so ringa singasi nakanda ndunu menda bakayabu teki nanda bakayabu taki no bosin kalo do sata satin saochi na nungungau na usani sinna tostali balet se voti ko balile sartale sona slide mo ngendre mo bitike balet menda mo ngendre mo barita kina ena do weekend mai ena daba no bagandi tekian eruana ka ya ambuto tusan gitini ana mata mingo balet me kango sa barita ko sinin kata me ambuto ka na mdongo yan do na reda sana bi bakasama wasikin bikim do na takniko ni takni no kikim tonel tam meron ba kaya butek non to bakam bauta ina pos ni kalo to bakna mata ina bengarabi bakay dortik me lomalangi ena ngonongo patene tebora na sanga na none nguto doko me bakadalay kianda me tambor la kana non darai ina longi tambusara ne bengarabi bakay dortik me kya mendaray nga ina ka e la yawa buliti kianda tu ay dama na puner sasyang ni dambi kini ker to na nanto dorbo nganela sang bulan mika nakada kami tasaba muria na ipakatangi o kating o experience ta kambalati na ubing garantang na youth na kawas sabar kan bi talno biki mami ena no ya baleta we have to introduce this we have to introduce that we have to use this so that we can keep our young people wow bingara biting mina great sin kiman dambi sarangani liuni ni dorbo kenwan nila to ni mami damba bitiki ni mami youth director and ni mami rai na ngona singi tibuti mikina na Hillsong Church simbera don maksana na ngona kito ya mikina singi tibuti na Hillsong Church we were losing our young people they were going out bersali join na Hillsong Church banala ba na 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 bakatangi sa rong binakamikya so what do we have to do? Sa rubian kati meroni murital nga nung salme ba muri na sergo sene bakatangi go sene bagaroni sokalong go ike balet meroni bisukira na young people in our congregations in our individual churches. Yare da yana kasibos ayo experience ta kami ya unge may rede muri nararamo wa setting wa bikim do. Yeah. Reda na bakasama ito kuniti ko na alni prophesy ena na bunwe na buto kina ena ngai yado bakinda dalam mai na kali na loman imbongi liu to loman din kina to viva ungeti to masule kirna nando to durubongo ne leo irna lubendo to baungeti irna kanda to kwer din to sindo pati unita kanina do vir na tuktungo meranin dayan ratiko because we are actually as now we kan utang ni pastor John Loman King we are sleeping with the enemy. Nung gumas ni nabikay kendra kalo ni tuktuko yan tabi usita karaw ni ko. Dol nga nang damas ni tukalo. Kaya mami baka binibina ka baka lebi kem ni nom ni bosara talibi kay mami. Mami baka lati ko ni nom ni ala tambo yan na umuwe na nona dakdak ka. Meraw ni baka ungeti kay mami baka enrati kay mami tiko. Balati ni sa doon umakitika ni nalalaman ni mbongi. E ngona ni sa sobo yan ngona ni wele. Iya, may kay mami baka na mata.
ina vengarabi devero ni sa baka dortiko me baka da bartiki ni leitam ni vengarabi ni bernom ni lesmai ni bikiki mami mami lomandina mami ngumutua na wili sarnam ni rongoda ni mami masu jisune bakambura